Belhchiandawl clear tu te Chanmari Branch YMA mingin chibai kan buk chewa hei zanina hian tlangwal Aizawl kan lo langa Aizawl hi thamasa February ni somni pathum atanga ni somni panga Aizawl tak Hyderabad-a Aizawl tak 7th Muay Senior National Muaythai Championship sangni somni paruka champion ania Chanmari chon kan chuangin kan longpui hle moya zanina hian kan han Belhchiandawl ani ole Aizawl ma sain chibai le zuele hei zanina in kawmna hun thadeu mai min pe a I chanchin te kan threcha ka ama sa in chung ko chanchin tlang pui min han thilla I ming puma tangin tran taila chon in nu le pa ming te chon unaw engzat nge in ni ti te kha min han thil ta che aping pum hi Aizawl chhomo ya nia pa ming hi zayom parloma nia ani hi kita I feel bull samagra building a hian na fi sa thua nu ming hi kel lompui nia khuta tui kwal mai sa zetitu nia kanau chi hi sa larimo nia hi class 12 board exam lai mek ania kanau pangber hi mi pa nia jakopa jakobler remo ya hanti mea ma hi manlo ka han class 10 board za uchi ani so board exam tu le exam lai animo azauchi inni chuan nang ma unaw upaber inni boka chuan nu le pa ni se na za om tak thok ve ve anni boka nu le pa changpon tu nang din huni thlena kha thil ma kan ni lovin kan ria engpon ni se an chanchin tlang pui khati kha lo ni ani le nang ma hi tu na kumeng zat ngei ni tuna hian kum somni pani kan nia tu September a hian ni thum ngaliang kumina birthday kum somni pathum lom ma bak kan la ni chu ole hei national muay thai champion I lo ni ta khami lampanga kha kanin zo tak tak ma in inau pan lain enge ni chak thin ti kha kan zo dai du chea asan chu muay thai kha nau pan te ta tanga lo chak khai lo ni lo mai theya ei contact sports lampang hi I tui ma sim sim nge nau pan lain ni chak dangi nei combat sport tak hi chu a main eng ma tui na kan ngai lo le hei chak po chak na kan ngai lo top zela nau pan lain sipai ni ha du thina sipai pa ka ti thina selai kengan kal kol kia hundang an kal dei pa ka ti khop thina snu de wa hian hostel ron chu nu khan mani ai sual thiam chak na ve mai tiang ke ma thlen thui po ti ra jong ka tum lo sual thiam ka chak ve wang kan ni me ta ka lu chil ta dong ka lo ta phiana le sport num je ta ka lo ten ta ka chon tin kal jom se ni sports discipline dang chu itilem lo ti na ti lo ani le enge ti chak dang in em sports a hen sport sang kan rugby ti ka chak ve to ka num meli ka ti sport hi nang mai nai tuina sim sim hi zo ka mi contact sports lampang kha ani deu zel ani mo ale ani le no pan line hei thren khat chu hobby hanin zo taila thren khat chu no pan line le kha chiar te emo lemzia ten tui thin engei no pan line nang man hobby nei hobby ti tu ri ka nei chi lo no pan line heng mai hei tui ka thil ka tu na mi combat sport ka tui har ta pan line phe chon nei ina ka om to pa kin khel hi nin ber mai de ma sei tu no pan line chon nia kan ni chawanga chen chun te changin an tuina an theta tam tak hi chu kan ni lo ve thowa ani le tian muay thai champion ini na kong no pan te ta train kan in zo chowa he mi kong a hian thei na in nei ani ti lai ka eng tik lai ve la tang nge I riat chu chan ko mi galu tir he zon ka sei to ba thim lo ber kan thina kan jo bo kun chung lai chang ku meng sang ei niam I chan som par ku ve ni ma chan mi chu ka thim lo ber thina hei en re po hei chu a fight sala a intimol phonga ti ko thim lo kan ni thina so na min nuwa ha kickboxing ka khel ma samper chung ka sang ni som ni pakhata anta kada han kol kala ve lo pathian zara pathian min ka shuna le ma somna zara kala ve thaya god kam nuwa khan hei alo han nuam ti mai mi struggle la te ka mzong ngai to le khan hei alo nom zia alo hlut zia ka muthara kata han hei ka thaya ni ti hei mu chok ta han chung lai chuan ani le nang ma hei tun lai alar deuh chu gym kal ania gym kal chak na hrim hrim ril ru atang ni tran nge enge khami bul tran na ril ru lai kha tira kha chuan hostel ka lai khan class 9 le 10 hostel a min da bo ta ku ta go tia ta khan hei workout ve lam ti ve china no wang hian kan workout de me china khami workout atang khan
rồi tết này headline đó rồi transition luta không biết sport là mấy nia tam tak chu college kal lai hian in hei an tuina abik takin gym thian ten en han kal ho te kha nuam an lo tia chu nangma po khami hun vela khananin kan ria a ani le chuan in ti chhota a motivate tu per che enge ni ai riat motivate tu ti hian motivate tu hi chu kan nei lawa motivate ai hi chuan ke zon ti ka thlir zo ka Muay Thai chu sport ani ma se a sport ang art in ka thlir ke ma hian hey sport ka ke ha in so ka lu ka fight sakli lo art siam ka tum ke ma chuan artist ang kain hu chuan ring hi ka canvas ani ang khan ka thlir ke zon sak emot sak lo mo art siam ka tum chu ka min push tu ber motivate tu lo nei changin pe tu wa ka zo ani le lemzia ki tuyem ti dai tu lemzia tak chu ni nang mani tuina I chianga ti khani thlang fela voina hlotlin na chu kan lo muta ani le hemi konga hianin nang ma motivate tu big omlem lo ma se ni sinai soidana kha chuanin thian ten en ti khan in han ti chaw college ti chuan gym atangini tm kha gym changan chan lo ti ra chon ina hian ma in hei home workout ang kha changa chan chau kum som paruk vel in workout themi workout bak takhi chu kum som panga ve zo som pani som panga ani chu ani le engting nge chunga chan workout ti chan dan ka push up chu ti za chu iti mai thing nge han push up emi za di fkati ga tu ka ai tam ti zel ang khan hei push up sit up ti vel how to do basic do in ka chan ti ra chon ani le ti chon in ti chhota training in nei chhota hetia I champion na tura hian te han ti la kha hun lai mi tang to khan ing training e in ya khan poimo bi kai riat training ang zong ai chon a poimo vekani hei poimo bi khi ong lo vai hian rol tun ti convect thero ta ma sei routine setin an exercise lo khoi kim vek tu poimo ang zong ai chon consistency poimo ai ti lui pe na valan sam hemi ti lui pe na eng training chadre ra ma pa pona poimo so ti lui pe na hian mi hei slot na sim ani le chu ta chuan pe mi alo changi ngai nga ve tinga he de uchang he ang ai reng ti ril ru na he chang tam vel do khatina zo sai ti lui na nga ti sap sa khan he lot le na ron siam ani chuan pe lo deuh chang khai lo nei ta chuan tunge chung te lama tangin emo han nor deuh tu chen omem lo tui pui tu che ngai kan ule ka pai ni support nei mi hi ani ber mai kan mi support lem ber ani mi lang he nei ka ti thai sel pha ti ni poi mani han ni ber mai support tu zu ani le inu le paten hemi ni lo hi chumi lam chu ti la ti ten nei ve thene mi than I sailen na konga le khazela mai min ngor ve na sa ka tui hlol lo zo a poi thak lai su ani le eng thleng ngei zir tak le kha ba ka zo eng tik kuma ngei so kum khan eng subject nge ni kha English ko kora arts line top chan khoi college change Mizoram Christian College ani le ile khazir na lam ko nga le luk tai la Mizoram chunga vekem ni zir chua class 9 le 10 kha gotia khuan Mizoram Girls Academy ya da ba adang chu Mizoram ani le phai lama izir na nge nuami ti Mizoram chunga izir na Mizoram azir lo nuam zo nge hei maram chu hei nai vela na ve ta le Mizo hei bo hi chuan na siom ve a kha wangan Mizoram hi lo nuam ta ber mai season ani le nia Muay Thai champion kan kawmna champion na kong zin kong kanin so chawa chu ta chuanin training khain nei ta I training raw khanin enge ni she om hanti fa le mo nuam ti lo deuh hei hi so hanti vong chi khai nem exercise ang zonga zon nin no mo lo ma se ma zona mi chana thawan dai khami ne cha khami pe lo ni ang kha she om hei san zo ril ru hi a khoi lo to wa min train ve ai tu wa ko phura harin push po thei lo ai ne to mi kha chon khami ti lu la ha shom me chunga chuan in trainer ten an pui chain an motivate chem pe lo na chon no ai mani pon thei to bin sam ve khatal hei non te vera nga ingza ba kha nai gan ti li thei pha
surrounding hi lo poi mo ve tiang hei tu na kum som ni bor veli ni ta mi tam tak ain ti te ang kum som ni bora khanin seom tam tak ilo pal tlanga chu chu hlotlin na voina kan huta ni ani le khang training sang i pal tlanga kha tuna ring chunga i hlotlin na chau ni lo pon lama hianin enge hlok na nei phain in trem tu ni gom sport hian pathian ngai tir atit ka tilo thera pathian ka ngai pha ama po ka nim jok pha le chumi ro cho min humble ge mai chapo tu ro chapo in tu hi min he jima an training a kan ti ter zo nai thiam cha kan phur kan ni ka ta na senior tak thiam tak ho in kan training puya lo level lo in thauzian hu kha thai min humble a kha nai chapo tur ni ro chapo tur hi veng ani le chulai chu ria chena cha khom ka tia eng tiang takin nge i tharau nun kha angong lai kha kan threcha ka i trong china sadan te chumdang ain bible ka chiana sa emo zinga chu tiang chon ka trong china sa zol ti lai te ti chan tur te omem tianga eng ma na sat bel ai ma chon pathian ka chiat chin phai pathian ngai turi mit nor na sak pha tiang jong te ma jong chu taksa i train ba kha tharau lama poi lo so pui dai mai kha lai tak kha aro pui kan tia angai nom po ka tia ti chuan championship zin kong lai khan han chhozel tai la hemi nationally khel hi voi khan na nim hi chu ka voi ni na mi hi voi ni na mo ani le ma sa jok chan chin tlang pui min an thilla ama sa jok kha sani somni palia ani ta april lai holvel khami borvel an ta khami pakhat katuma final nia khan ka first match kan ve chaw ni zo khami chum khano pang hi an tama no pan tama wangin ka khat kanom kha first 4 days ang chu no pang to penang khelta last day khan pakhat ka first ball ka tum ve chia khami zo khan voi thum ve la khel do ta goal fight turin ma se khami chum khan boina oma wangin ei kan match zo khan kan sela tu le kan ho pha ta goal chumanon pe ma se zo a controversial wa nei a hnial thei ka tiang ka lak da ha ya clean chi lo wa chu wain ka zo ka chiar lo ge ma zon goal point ni lo la to amaro su nang ma zo kin fair takin ngai to wain ni pom lo ani deuh ber ani mo aro pui hlai mai chu po chu shim ani le national tournament bi ki soidon taila i han khel chho chan dan i lu chho dan kha engtin nge he ta state lama changa ramchung Mizoram changa i bul chan chho dan kha chumi tournament na chon ka khela chon ti chon ka tlang chho zela ti ang chi kha in an thil thei chon sani somni pakhat khan kumtir lama march tun march tha thoring ka sia ta khan kickboxing ka tel ka tema sabera khata khan mi pani katuma ta khan gold kala ni chinzara akumle sani somni pani khan October hian LPS Pro Muay Thai promotional Muay Thai hi ka khele ta chuan final zarmoya tunai MMA fighter min sawi nan nei pro kalta hi kan ema ane final kan in tuma split decision ta jong ka chaklawa ma se chum chum most promising fighter hi ka thum ka chuan kumle ni thuma khan kum tolma tho October November borvela khan kickboxing ka khele ya chum chum ka weight khelna pang le weight chunga min son chhoda min tlema vai min da chhoda azun pathui mi bani tho ka tum le ya ka pathin zara ka ban ya gold kala ya chuan hili a khan April tha khan national chu kan khelta so khan khazu controversial de win gold kala ta khazu chelo ta chuan khami kum to ba tho khan state Muay Thai Championship hi om le a khami lai kha exam lai lo ni ne nei ke khazir training ko taksa rim deuh kha khai ka zo lo deuh niang khami chum kha chu ka chak lawa silver kala ta chunga pa che ka tum da ni chuan ni kum to October November October so ka ching do ta khan state championship an nei le 50th anniversary lomna ani pa hala ta chuan khat ka tuma gold kala chuan tungkuma khan national chu kem ani chu ani le tun national ta na I in buat sai dan lai kha kan thachak mai maya training ma sai lo khel to te ai training dan dang lam deuh te nei em tin ei le in thleng in eng tiang in nge I lo in suma enge I a big te kha ria ta cha ko ma khalai vel kamina tril da tu chum dakhi national hi chu Mizoram Muaythai Association hian
ai khoai khona wangin an mani hnuai kan training ta han mani kai shona hnuai hian December pung pui kha ni tin do tho Christmas ni le ro cheni ti lo ha kan training 5 ka jing ni tin kan tla la chuan tlai lama hian eden thara khon eden thawa me hol mo khon an training center om ta ta chuan ni tin kan training a chuan ei le na ha chuan au in zoom ve na sa theng in in wait main kata in maintain ngai wang hian du wang in ei vak thelo ta chuan kai bera chuan ei hei fiber protein le carbohydrates hetiang ha atiang lampang nga hi kai hnem ei tura ro chuan i protein source a engai man de ar sami sa hi kan ei ran thelo ar tu hi ni ma zo ar tu chu ni khata engza bel ngai ei zi a hian pum ni ni chuna pum ni ne zanen pum ni le avain pum ru pum sari vel zo ai yang nè man lai kha chuan ar tu ei tam kha thalo ni te khan kan tha thina ma se tun hnuah hi chuan zir chian na tang kha chuan alo ni chi alo ni hmela tero ani le ti chuan national kha ka zo trep to che ma se chumi ma karil ro lo om pakhat ka zo chak deuh che chu hei tuna Muay Thai ani ta ni ma se ibul chan da kickboxing lampang khanin kan thredewa enge kickboxing le Muay Thai chu dang lam na kickboxing tak hi chu snack le pet ani tam ma so ka chuan hei Muay Thai a tlin chan ti heti in ko hi a theilo ta ni chuan ni elbow hi kickboxing elbow hi theilo top ta kickboxing a chuan ni roi chuan phalta ma se Muay Thai nei von chung ani theilo ta hi kan von ta ni chodo na kan mani a thla zel anga chu kickboxing a ma se Muay Thai chuan a theilek elbow ni le mon zo ka chu take down na theilo ani mai Muay Thai chuan a ha thlak zok ti te nem Muay Thai hi a ha thlak zok ti nga zu ting zo ro zo ani chu ani le khamin national lai khan lu don tai la national tuna in khela hi state le state in elna ani ta tero ani le fighter engzat vel nge tuna hian tel state zong state te pon yang za le ti han peling ka she number tak kha chu ka chi ro ma za le ti ha zu pel state sang in elna mi za chung in elna tang in champion ta chulai chu aro pui khop maya ani le state a helai Mizoram chunga tournament sang ai lo tel to ta kami final vel in khel chho don khan emo Hyderabad-a in game zong a khan ikal masak berin engtiang in ngei ril ru om ama helai lo khel to te khan i zam ve dewem ai mung thar te ni wangin le kan la kan alo na ni wangin zam na chu om na su khem te ka chu kan zam ve a se kan um rei hu ha nei ngai kan o ve mai tha so ve mai ani le Mizoram tangin engzam vel nge khal chu fighter hi som phat kan lia coach le kan hei financial boy pui tu tur tivel nes chia som som pathum ve kan ne ekalo zo mai lo chen chin han zom tak tunge in coach big nang ma train tu big deuh che coach big nga zon khuda wa ko na eli jima ma puya le angul sa moya an mani chon an kai thoi deuh ber che an mani ka bul chom na chuan ani le tunan national in khel tura po hian tin anem national da ki chu coach dang an ne ai coach min science samo du dang ani le chu lai final velin khel chho lai a khanin he tai lo khel to te ne na har sat dan lai vel kha kan thechak mai maya final ka khel to a chuanin adang lambik dewin ka hria ti ang chi te a omem tiga soi fai dang tama soi a mi zo ara ma khelian mi zo hi har zo ka ti mi zo tung hi nga tinge chu lai India ro en north so hi kan cha fighter a zon wa in north so hi kan chafal min le na hian ka ti lo thelo a no tharum lo nga zo ka le no rei ro rum zo ta ka tu man har zo mi zo hei north shim mi tu man har zo ani le khulaya final in khela khan khoi state nen nge kha final ka chu Maharashtra mi nen ani le chu lai te chu han comment bel la kan tia khami in han fight chho chan tir vela khan irin aina to lo khir nge irin ai khan lo har sa lo lai vela khan final da ka chu final ni ang khan hei goal la chance to khan mi pakhat chi final ngai to han zam bo na to ni hei chan bo na to wa goal thai won khami chance kha nai to ti she kha chun ring chung lu ama en kha chu na i kan in chen de renga hei chu khoi har do ni mo ha ti ro kan chan kha chun ma se anu han a ke ka zu pe da ka lo khik voi ni voi thum la ka pek nu ka chon ka chu thiam cham ta a distance ate kha
kadang kan kut hei lu lam pang ka chaya ke ka kalang ti han nei ka chu char char da to pho technical len ko khel ve ni ma se ama ha chon ngai mai kha chuan ba ban kha sei zo ga nek ai ron tek ma sa kha jong kan tek ni ai lo ani le chu round eng zang eng khel round thum round khathi minute eng zang e minute thum ba ai chon ni ma se khulam pang kha rush do wang kha kha to achena ha minute ning khel ti ra 10 minute thum khel ti chu rampum ho pin ti siak na ni ta ani le I chung te zong zong in kal pui che mi zin tak kha chu kal pui lo chung tak kha chuan nang mani a fighter ho zong kha ani so in ti phur in motivate na sa view pon kan ringa chulaya chuan soibel duin em nei em lo mi taka kha chuan ai chan chang lu to ka he in yang thil na an du ron da fi ma har fight kha gan du ron om lu to ka kan kal te chuan ti chuan final ai lo champion ta eng tikin ngei lo ho hi nga kan zawa atuk le a khan Hyderabad tang khan ko ka ta railing kan pana hazan khu kan chung ta chuan ko ta tangin sarang kha railing ni khat chuan ni le chuan kalan ni ber chu phai kal bazar poti vak lo in ron hong hal deuh top mai ne mo bazar na hun vel kha mang lo zo ani chu ni chu ti chuan kanin komna top lam lo hnai to tai na kan zo le do che chu thei tu na mizo tlangwal rampum huwa pinti siakna in champion a Chanmari tlangwal ngei mai chuta chuan mizo te hian in hetiang MMA ni emo tuna muay thai ang chi emo a hian enge kan hma ki hmu than lai india hi chuan mizo hi india pumpu ya enian mizo hi combat sport ti te physical lampang tharum man ngai sim ma zo mizo hi potential kan na berami point nan hlau ber pole kan ni zia ma se ta boi thla chu kan thlir a thui to lo sim zo hi vai khat chak vai khat thil ro pui ti kan du tok ngal sela hemi vai kan thling sang thei lo ko de chumi ti lo zo mizo hian potential ti a yan thlen sana tur chance kan nga ber le en to pa hian tuna na sara ta te ni la atum runa wangin tuna one championship a lu to zama po mani lo ha one championship an sign le to atum ma wai mizo ya atum ho chu an thleng sang ngei ni hi vai na im zo hi kadal ru nei thila tuna hin ril ru ti pe sha ti li pe sha mi la sang de wan thleng thang poi mo kho mai chu lai chu ani top kan khar main tunge mizo wa poni theyanga tin international fighter poni theya I ngai san dei en ton deu ka ngai fighter a ka ngai san na khizo amai zo rei to ta Tony Ferguson hi ne UFC lightweight taman tuna za retire to ta ase apram la chon the boogeyman an ti ha ni mi zong zong tu man hlau ang kha ne ma ngai san chan bo ka a hlau fang chu ni dawem nge thiam ti ai hlau anat a hlau lo lai ta khi ka ngai so ani chu ni chuan a top nan I soidu eng po mizo thalai te fuina emo mizo ten chu tiang kha tiang chu emo angkha thu cha a top nan han soi le na du emo chak ine ni chuan thlam lo la zel ro khai chak na khai thil ti chak nei di du na ha pathian in nangma tu chana nei eng po mi no se ro se di tu kha zel la bedong su poi mo khop mai ani tlangwal Aizawl ka hun thatak min pe a kan lo me poi na